Coba kontainer nu digigirin orang bolong teh dulu. Henteu bos. Deuleu heula bisa nu bolong lantaina, julhurna pinggirna teh geun. Kayak mau limuat urang ditolak bolong mah. Siap bos. Aman bos, kontainer mah bagus, tinggal dimuat doang. Oke mantap-mantap, soalnya orang OTW Bandung ya. Beli kopi los, mana duitnya? Nyokot na dashboard sekalian beli rokok. Nih kan naon bos? Bau tai, ngising tadi ya. Entah bos, ngastil poin tuh ngising-ngising. Nincak murin dia, coba dulu sendal dia tah. Dulu. Pirang bos na sendal lain. Oh anjing di mana yuk? Biar ke celana dulu. Nincak di mana nya? Tadi baru dia ngecek kontainer. Coba tengok deh bisa ya doang yang kontainer ulang. Anjing nampu yang segede helm, tinggal sebelah koin kalai kabeh. Hau di jalanan, untung lain kontainer orang dia mah. Segera mandi dekat itu, ja iya mumpung alat istirahat kene. Anjing suara beli loncok saya tak. Eureun. Geus ngabeledak di bae, kamari keneh nu kanan. Capek meren bos, udah ban anu buri bae. Aduh perasaan media tadi endah kok kuring ngaco di bae ngomongna. Cokot ban setip di buri lamun bagus orang pasangkeun ka dia. Oke bos. Ripuh pokoknya mah dak. Bos tulungan aing bos. Kunaon deui dia? Nah naon sih dia? Tantaian bos geus nyaho aing kecepet.